Mihango ya kuheana njanjo kuri ciana ni yambiriirie guku Nairobi kuria Ministry ya ugima wa mwiri irongoreirie kuheana njanjo ino kuri ciana iria iri thi wa miaka 5. Watu wetu watakuwa wanaenda nyumba kwa nyumba kupeana hii chanjo, na hii chanjo tena inapatikana kwa facilities. Ataramu marauga thutha wa Ministry ya ugima wa mwiri gwika uthuthuria itura ria Eastleigh nikuo kuonekanire dalili cia murimu uyu wa polio type 2. Tarehe 6 mwezi wa jana Aprili, KEMRI ilitujulisha kwamba wameipata virusi ya polio kupitia sample moja ya sewage yenye ilitolewa kule Eastleigh. Kuonekana kwa virus cia murimu uyu ni kurehete haho ya gucokia bururi na thutha, kuona Kenya ni irega gutangathwo ati ndiri na dalili o ciothe cia murimu uyu. Mihango ino ni yambiriirie matura-ini matiganite guku ministry ino igitanywo gukinyira ciana itanyihire 400,000. Mutaratara ungita uyu ugitanywo kurugurio kaunti-ini ingi 12 mweri-ini wa gatandatu mwaka uyu. Aciari ni moritio manyitanire na maafitha aria maracera matura-ini na makauga njanjo ino ndiri na thina o wothe ingirehera ciana. So hakikishe kwamba watoto wako nyumbani wapewe hii chanjo. Wale wenye wataenda hospitali watapata tena hii chanjo pale hospitali. Ciana iria itekuheo njanjo ino ataramu marauga cire hatikaini ya kunyitwo ni murimu uria ucungagiriria mundu kuoja. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Gathoni Wanjihia.